ngasi numitang wairang phonghiba tongan manipuri sifhongsingdagi maru oibe I pausing khongatcharaga manipur top channel gi maikaidigi mayamda share tawjagi ahanbada masagi maral kopsinana ba honabani korkom publicity committee korkom na thadorokpa sirolda wezia lamdamgi maru oina manipur kanglaipaaki yawulup singna Myanmar-dagi sangsilakpa refugees sing athingba piba amadi asiana फाव थोकली है इंडिया की इंटेलिजेंस सोर्स की पाव पलदुना पाउसी खरद फोंदोरक पथिंगरे इंडिया लेंगा मणिपुर कंगलाई पामदी वेजिया लमदम की यवलुप सिंह मयोक्त मखोई एजेंसी सिंह सिजिनदुना ई पाव संदोक्तुना मियामना यवलुप सिंहबु सिरानना उहन्ननब थवों हंदकी थौदोक असिना अहानब नते हंदक संदोरकलिबा अरानब पाव असि यामना का हेन हंथब थाकी प्रोपेगेंडा सि अचौब थौदांग लौरिबि इंडो-एशियन News Service IANS asigi matangdadi IANS has a history of spreading fake news on his platform and several instances of fake news has been documented by ALT News ni han korkom gi media coordinator M Sakhen gi sirol na haidi Makasa tarak poin ato papawa mana homeland natragana sovereignty tanabagum oiruidaba thabakta ko thadaruisi laishemba Rajya Sabha gi MP ningthau lashima sana jawban haikre homeland natragana sovereignty tanabagumba oiruidaba thabakta ko thadaruisi laiminari ba phurup khudimak nungaina nuksi sana laiminasi wafam asingasi thamaiban kendra gi langol tarung village ki sahi saniga marfu taruk subama pokumon kam cultural festival hodopagi sip guest ki world MP na phongdokibane MP na makha taraduna lamdam sida khundaminari ba phurup singi marakta nungsi sana na laiminasi haiduna lagliba mitai sing hauju yamna pukning nungsi ningai oire punna sakhotna ba khotna bagi mahutta oiroidaba akhoi masel khatnana ba tawgumsi Kabru lepam lenda laisang mai tharamba masakhang mangamle police na inquiry sa thaba hore marale bukhudimak dandi pigani Kabru kaphamda kalbat thugairamba maphamda police outpost hangduna leire permanent post hangna bonari tungda siguma thaudok si thoandana ba punno hotna minasi haiki thauram du the forest and environment minister awangbo niumai thangaiban kendra gi MLA Joy Kishan amadi village ki maru evolution ma kya su saru yakhi thauram ga mari lainana tarung khul gi laifam ama oidiba senpungda Maharaj Budasandra amadi khulsigi laikhitraba ahalama yawba ningsing khubam ama ningthau la sembana hangdokhi hainsu pausna makhatari makhasa tharakpoi na to papawa mana salaida thamkiba senpham sing handokpinaba honagadabani ipa Indigenous People Association of Kanglaipak IPA ki Secretary General na thatorokpa sirolda financial invest amadi deposit tawkiba investor amadi depositor singna ngasi thengnariba awaba kaya sing ko kanana ba amadi makhoina salaire thamgiba senpham sing athubuda handokpinaba Manipur lengakna amadi mari lenaba singna hona bigadabane masida Indigenous People Association of Kanglaipak na investor amadi depositor singidama angama mating pangani victim oidiba depositor amadi investor singnasu Judiciary gi mating lauduna relief fangnaba legal goeba proceeding taunabasi IPA ki mekedi ki appeal thamjari Manipur da lairiba non banking financial institute company singda investor amadi depositor singna financial investment tawriba singasi ayamana wana sel talaga invest tauduna thagi senpham khara lakpaduna imung manungi award apa menanaba kya amani asumna salaida invest amadi depositor tawriba singasi ayamana wana sel talaga thamba pension chatpada phanglakpa asauba senpham thamba marup yarga phanglakpa senpham singna invest tawbana ayamba oibana lenga namasida miyeng sangbiduna salaina smart kiming da lawshiluraba senpham singasi investor amadi depositor singda handokpinaba athubada hona biduna awaba kyasi koknaba ipaki mekedi ki puning sing sinjari Makasa tarakpoi na to papawa mana pakalorom laga hana yingbidre lamsang kendra gi phaidinga dagi loitang phawraga mayang langjing taba lambi asi mana ingkhol dagi na langjing phawbagi koilas thabiraga mana ingkhol dagi loitang phawraga phaidinga tabas inglising ani ga kungi March dagi pakalo biram laga ngasi phawbu hana yingbidre lambi gi phibam asi asuki matik phatabana maram oiraga Mari lenabasingda hanjina wakat patabi dabadagi lamdang adu club marina yanabama puraktriba phawba lambi thingjin khre haidinasu pawa mana makhatana su phungdorakli amasum paw si marak thatpoina COVID-19 update lebak sigoiba mayamda hana pijage
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯁ ꯂꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯨꯝꯐꯨꯒ ꯃꯥꯊꯣꯏꯒ ꯆꯥꯝꯃꯉꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯚꯤꯗ 19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯁ ꯂꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯨꯝꯐꯨꯒ ꯃꯥꯊꯣꯏꯒ ꯆꯥꯝꯃꯉꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯒ ꯌꯦꯡꯅꯔꯨꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯁ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ 2.64 ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯗꯣꯁ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ 19 ꯑꯞꯗꯦꯠꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯚꯤꯗ 19 ꯀꯃꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯅꯝꯕꯔ 389 ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯒꯤ ꯄꯨꯡ 5 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯡ 19 ꯊꯥ 4 ꯏꯪ 2018ꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 51 ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12 ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ आर्म पुलिस फोर्स CIPF की कुनगमथुयमगा पुन्ना अपुन बोइना ngasi मणिपुर कोविड 19 ना पॉजिटिव ओहन खिबजे पुन्ना मियोय हुमद्रागा निथोनि म्याम अदुगा मखोय सिंगसिना इम्फाल ईस्ट की तरेत इम्फाल वेस्ट की तरागा मापन थौबाल की अहुम बिष्णुपुर की तरेत कक्सिंग की मंगा सुसामपुर की अहुम संडेल की तरु अमसुम नोने की अमनि मखोय लखतफम तोपा सेक्शन थराम खुदिमक लखतखरे हाइना प्रेस रिलीज ना मखा तरकली अदुगा ngasi pung 13 asida मणिपुर मियोय अमता सेनखिबगी रिपोर्ट लेते अदुबा अपोन सेनखिबा मियोय मसिंगी सहुमगा हुमद्रागा तरुकनि अदुगा ngasisu कोविड 19 की नाबा फरक्तुना मियोय तरे डिस्चार्ज तौखरे मखोय सिंगसी होम आइसोलेशन दगी मंगा रिम्स दगी अमसुम सिरी दगी अमनि अदुगा हौजी हौजी स्टेट सिदा नहनुर लैरिबा कोविड 19 की अपोन मियोय मसिंगसी एक्टिव केस ता लैरिबिसि सनीगे यांखैगा मंगानी सिगे मनुंगसिदा जनरल पॉपुलेशन दगी सनीगा तरागा हुमदोय अमसुम सेंट्रल सिक्योरिटी पर्सनल दगी निफुगा निथोइनि अदुगा हौजी हौजी स्टेट सिगी ओइरिबा रिकवरी रेट सिम्याम दुगी मतिक हंथराबनि 97.87% लैरि हैनसु प्रेस रिलीज ना मखा तरकली अदुगा एयर पैसेंजर दा स्टेट असिदा ट्रैवल तौरखिबा एप्रिल की तांग तरागा मंगा एयर इंडिया फ्लाइट AI 713 दा लाखिबा रो 3 दगी 9 मखोय सिंगसी कॉमन कोविड कंट्रोल रूम 180034538818 नत्रगना रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर DSO दा अथुबदा इन्फॉर्म तबियो हाइनसु प्रेस रिलीज ना मखा तरकली अदुगा इनाउ नबो इन्फॉर्मेशन मगी मतुंगिना अपुन बोइना मणिपुर कोविड 19 वैक्सीनेट तौखिबा मियोय मसिंगसी ला अमगा लिसिंग तरुका सनीगा मार्फुगा मरीनी लोइसिलकपो ओइना तोपा तेंतकपा पाव मन ममांग सहिदा कोविड माइथी खिबा अदु हंदक सहिदसु माइथीबा पीरसी PM नरेंद्र मोदी ने हाइख्रे लेबासिगी अपुनबा शक्तिना ममांगी सहिदा कोविड 19 माइथीबा पीखिबा अदु हंदककी सहिदसु माइथीबा पीरसी लेबासिगी मियामगी शक्तिना अपुनबगी पंगल सगतुना अखोय अमत ओइना लेमिनदुना कोविड 19 ममांगी सहिदा माइथीबा पीखिबगोम हंदककी सहिदसु अखोय पुन्ना अमत ओइना लेमिनदुना लेबासिगी शक्तिना कोविड 19 माइथीबा पीरसे हाइखि अमरमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi mahaki kendra ama oiriba Benares tasatuna कोविड 19 सिचुएशन की हौजिक ओइरिबा फिबम की मतंग रिव्यू तौखिबगा लोइनना महाकना बेनारस की मियामदा करिगुम सिंगनबा मत लेतना कोविड वैक्सीन कापथोकनाबसु अपील तौखरे हाइनसु पाउसिना मखाताना फोंदोरग दुमा सुयसुदना म्याम अनौनौब इ पाउसिन ngasi di update पिजरखिनि होरे पुंग निपान मखायमुक तरकपा नत्र मापनमुक तरकपा दाइ अपडेट पिजरखि म्याम अदु फुंगाइ मिनरसेन मणिपुर टॉप चैनल की मेकेरी की म्याम दा रिक्वेस्ट तौजरी एंड थैंक यू